Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U ḓivha uri tshanduko ya kilima i ḓo kwama hani madzingu o fhambanaho zwi ṱoḓa mimodeḽe tserekano yo dzingindelaho, naho mimodeḽe iyo i tshi ḓisa nḓivho yo ṱanḓavhuwaho i ya ḓura. Vhasedzulusi vha International Institute for Applied System Analysis na vhashumisani vho bveledza modeḽe muswa u sa ḓuri une wa ḓo thusa u bvumba khombo dza tshanduko ya kilima. Modeḽe muswa u vhidzwaho upfhi RIME-X u ṱanganyisa u bvumba ha mufhiso wa tshifhinga tshiḓaho u bva kha mimodeḽe zwayo na data ya u bva kha madzingu. Ṱhaluso yo gandiswa kha dzhenala ya Geoscientific Model Development. Temperature dzine dza khou gonya lwo kalulaho dzi ḓo kwama mveledziso ya raisi nga nḓila i si yavhuḓi. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Science Advances. Tsedzuluso i khou anganyela uri u gonya ha temperature nga digiri nthihi zwi ḓo fhungudza mveledziso nga phesenthe dza 0.1, zwine zwa tou vha kavhili ndozwo ye ya vha yo anganyelwa tshifhinga tsho fhelaho. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Gakulu. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha tou a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.